Kajing ang not kipat ba kabala slam ba ban yo no ya ka surok yat kali na jaya light dom sa jaya po liu kaban yat na rot kawa kra kan sa orlong no shen. Haka khat khandai tari no pra arhaja arpusan uba Adelbert nong rom u Emily ka shilong not ula hiaring kat ki officer katanat PWD ki noilam shnong bat ki trai jaka ban jurep ya katay ka benta. Haga jingkran bat UMLE ula ong baya katay ka surok kadai ka baki patba kila kwa mentala palan lipoprasnam. Ula kedaw ru bakane ka bakin sedang menta kadai haka first phase ka baka jingjingai kadai hinriu pulai mitar berkembang pisa ka long shiklur lipolak tingka. Nalor kita ula ong ru baka jingla ban pentrai ya kane ka surok kan long ka jingker khu ya ki patba ki basa hakini ki than rutwa kham tam haka pang ka sitom bat haki jingdon kam jongki. Ngapan pau ku jingkemen ni kapur ringkat nang ba sinong ba mut khar bangat ibadon lang ringkat kunju ki noilam jongka blok committee i ba nan nong steng i kunju ba molong bat kini ki try jaka ki try sinong ki bahap ni ka jia dorbar lai dom blok committee ki khamtam ni ki nong sinong ki badon hani ka border joka wam khara kumlapan pau i we na preng ki try jaka makani ka jaka ka dei ba la amnot la laipu pras tadi kisnam lalu kapor jong i lead Scott Lingdo ba let bang kwai haduar jong blai ti kumbang angit bakadon ke jing serang kadon ru ke jing beteng bat kadon ru ka banga patul poi syak takut jika ni ke suruk kadai ka ba serang nani ke jaka bangien ni yang jong na jaka ji ba polan mengikut i kaban kut hadu tai ka ling road kabli ke jaka ke jingkiang le si ka ban pen sothu ban pen tip lang syaki wei pat ki bahap jong ni ka lai dom block committee ba kunju ka jau polio committee kade ka surok ka ba jerong ka stretch ka jangka nu nang ni hadu untai po ling road ka ling bridge mo jong tai ka jau polio ka bangi tip le si ba haini khiat por ba ki ong ba je ka jingkiang bret suloi ti mentang layo shuai ka first phase ripo laya meter apen bau jing dokumen jing sungu ya ki official jongka perudi iba happy pakenten SDO kumju ki SDO balik no ki engineer ke balik no bar kham tam present engineer mentai ba letep bar kham tam ide executive engineer bar kham tam kerpang ya i sir Preston Tensong ibade i honorable deputy chief minister jong kejela ngako ban penpau ni ko ke jing sungu nama kani ke surok kepala amdul aslam ko mangaju penget ada dia bat ngaju hikai le dia mangaju penget bat pen hikai ru kiwai ru bangin ya letlang syata kalenti ka bangin pendap om ya ke jing kwa ri ke jing nokam kani ke ka jing nokam ka ba le si da ke jing bodin pi ya ke jing im gidongkam om dei tang ke jing aisha gidongkam be jing ni kani kalong ke jing hikai bah bangi ngisukut tang jaisa kala ban kut no ban pulom no ndai habangi ya ka jingi ne kamdon ki ka bandu chakerman ndai ngiyo ba sir kasingi bat manta adin live prat lagi snam ngiyo pa ini surok ngai ka borom ya baro ki former Emily minister jongani ka constituency nadu i bapo lingdo nadu i kong roshan warjri turu kide ki atiar ki bala persang ya ban beteng ban budin ini surok tinga pan pau ko jing kemen nomor kani ke suruk kan ai ke jerap ba kalong ke jing kerku ka ba khrau nam tagi nok song song ni ke chaka nomor kiwe ki yo ya galat ba municipal truk kan yo bandrung ban semi ke nyut manta kalong jin jar ki bakin mi nak we ke chaka shadu shatai spo jingking waking bar ke bar par kalong ba anu no ke por ka emergency mo ka emergency arises ka bale si mata ke jing pang jing stom ki bayap dan di ke emergency kepala panuan lesi ke natural calamities kepala lesi ke jing sleium dan ke jing kenyu jumai ti ngit skem ba ublei hiu badau bakir bos kata ba ngit ba jingwan ni strok kan long sya ke jing mentoi ke bakrau ba ke jing kerkhuru yang ini nong song yang ni ke mentau ba kham tamru ya kalau wei jong kilong dien ke badang wat ke bangio mentah first phase ke dei ndo pulai meter ti kumba sutu ba from end to end mo nadu ke basrang Haduk bakut ini ke whole stretch cuni ke wam khara border bat ke ba dangsa pat ngatrai la dangi plus lang kan long try sunspa plus and minus jong ke stretch whole stretch kai tiga ni ke first phase ke ba manta ke hab ini benta jong ni ke jiao lai dom block
tiabat kinong song jong ka jiao polio blok kinong sanut kinong long lingo ru bali tangkat ni deka karukom mo jong ka government kamnu ngathai kanum dehi ka basuk bala bande season le mo kumaki ong ba room was not built in the day tingang it's scam ba yang ni ru aku mangile am tala lai fu prat li gisnam la yo ban orlong mata kan ko first phase mang it's scam government kan shimkhia ya ka bangar ko mali berkasnong in sedang ban penbut ya kijing tho ban penkemau na ka benta ban yarap lam na ka benta ka suruk ka basa pa manong kijing kerku ya ka ni ka benta jugi nak seksnong jong ka jiao darbar lai jiao lai dom committee ba ya ka jiao polio committee kan ka suruk ka di bukut adu ang tai ling road ka tu ka jingking ka barang mi thamai dangshen ka bangi yatip pai ba bro ba di jingking berat suloi mo ka sanction mata first phase ka dai 1.3 ko bot ba siklor lai pulak dia kini serang no hi mador mentai nama kadega por jong ka telang ka bai hab na ka bataban trei bersim kini no kijing trei jing ta pun pau jing so kuman kijing songu kham tam me ka balong ka jing kerku sisa nga ai ka jing khoblai nam tai deputy chief minister bam sim la khen nga bari opposition ndai ila le lang sa kalenti ko mga le ban approach iru ko minister of state bar ila yo yak ban penurlong ka burom ka bakrao pandai na ka penta jongi jingsha kani ka surok kumong ipinadu nang ni na po jaka bangieng hadu ang tai po lingro ya jingsha kani ka jaka aba uchiring ni jaka snam propun rio ke propun yong ila arista superman ke propu kanang ni snai tenurut ki por hi por baskot na go buram mele jong dia kila pular ban Pusna kena kelenti nam tak jingbit jingbiang nak senong dia awal boy. Te ini bat dia ru komplain hak ba ka dobas no ka pa siu sanlak to port tang tangane. Sanlak inti ne siu wa penduk no ke yang taban nyuk pa ba. Tiga poin ta sanga nga nam ta jonga gum trai kendo ne ru. Na do ki por ringa lolong kri ban ai ya ka dobas no tak jingbit dia. Ndai nak por gi lek ki wan ki nom mat ni po chunu chunu. Wanga kita resno. Pada kiki yak nang ni stage jerong ro dia dam orang gula ba adu kata go pang stop. Kiki wan ki skim na kapor ni bina. Ndai hata kapor tip kadi penyak kumno yak kumno por kong keru ska yak nang ne ka senan o jiking kemain tai. So hakane kapor de kublo sibane I barit. Adel bat ke no yalam. Bet babiang. Senong kau peba senya. Yang kerman makan kelenti bangin senam antah orang gajing mentoi kubun balang. Kini ki rangba jungi pedolang neru si patik ye ya gajing long zaman ya jaga. Bawan rak cik ya kau tata. Re mentau de dah kena gajing wan kelenti le si kan sedang. Kam long syuk gajing kan kai, kam long syuk gajing si penteme peba dah ka pludi. Wan di pulok na pludi tala yang ma boleh cibon balang tengah long gadi. Ki barit lain nang tre kambha. Dan bok ina ko jakia pinangang manialam ya ka lelum ki meeting na kapor man swali hang ni don sit na ka bah nang ni ke por yang basi yang pedu pagi ki pom na sit na ka nang ni tinggal iman ki jaka jonga re mentau de da kan ka jinglong jiman ke prapunyo hodum tak no ka no long ani kanosnam live posnam tam ki pegba no dia ki angnot te mentang long ka jingbit jingbiang nganduk sana ka em ke jingmut do bas sedang hilang ni kan mi bai sa jing thang briu ke hak bas sedang menjua ke jingmut pai ba ngai ha pedang ini por dia mat bagi wer ke lanang encroach ko lanang poi cum la stong dan ke jingmut menjua ta kalong nang ni saja yo barit perlong nang mat nang ni kan mi jing thang briu ke ha jing thang briu ke ngai menta kalong ba entah ke malong ngai hai jing kelak por mat kan poi su stai dia mata ngalong lai lut dan ai ni benda tinggal senai penbej atau saya batam barit lagi gua ham jika jangan tang ni benda bagi ni ni hak na din jong ada kunjin ana kunjin tu tengah kip sa jong basi ni yang bawek yang bawek senang tu apa yang basi ana ta ai tunggu selang tu Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lan ni ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya